Benaka mendawari bagai langit pe tempar kire-kire muli kuru makari anak berusia tempat sorar dilo sorar lebo deralo alo turang besan lama gogo sekari rumah anak beruhu banci pakai dilatih kelenge kuaka bertangkel suari berengi rokor gulut larang ngadi oh si mule karaba siram ras kena recaka bakularang jingkang keningan tuh kesah kula kang turang besan lama kogo kerahiluhku rus-rusangan jingkang keningan tuh kesah kula kang nari turang langgot nembang oh si mule karaba anak berutampar malam silam rendong banget lihat pasorar di sorar lebo deralo alo kalibu lama gogo sekari rumah berutama mana banci kakek hujan diang ingatku ngadi adilati kelenge kuaka bertangkel suari berengi rukur gulut larang ngadi oh si mule karaba siram ras kena recaka bakularang jingkang keningan tuh kesah kulahang kalimu langgo nembang kerahiluhku rus-rusangan jingkang
kang keningan tuh kesah kula kang turang besan langgon nembang. Oh anak berusia orang latih-latih sangat pencari karina olakena bakar bangga. Kau bujur melalana dirimu laran doba. Yeah, udah kelebihan. Iya kali buku kami bangun pergana asak kana berundoi na bermenteri doi gelah malam mati indo sesura-surana bagi sini surano kok kape batawarin terdabuh kusundutna tetap dengan tampak kerina nak berundoi tridah kesanga pertengah jambundu bangun pergana baswarji sendah maka kok malam mati indo kok pulung kam kerina kali buburiku teras anak ketang maka sangat pagi bangun mergana rikun teras berundung bari berukinting bagian kokap ning kami amin iza pagi dia kemeringan bangun bergana berupari sangat ertuah payak pagi kam sangat mencari kam jumpa rezeki cawir ka pagi karena perja bundu lika pagi sinul senwandu buah ka pagi senwandu tengah juma babaku tiga kena ka pagi regana aduit ka usahandu lancar kari ka usahandu amin. Disuruh kali buwe surut tadi kamana buwe kari tengah bagian kokap ning kami ya nak beri tambar malam melane